Ïingdorbar nakaslem jong unongsan Hima. Ka artarik rempang arjar Uwei. Di kasngi ke bakajala ka do ya Uwei no mikmat pajba. Kata uba David nongrom, budai UMLA ke Kongres, ubala mikmat ya kamarang kenang konstituensi ke bahab HIS Khasi Hill District. Kene ke jingkhat ke jong kadai namar boyo ya ke jingpang kende syadam. Bat kumta ki bahayi ngasam ilarak no ya Shanigram Hospital handrai hakaporn step layo ya kubor bolok hatno nang perthai. Ya uba David nongrom en sapendep no hakasau tarik rempang arjar Uwei haja kasa jong ha umpling. Uba David nongrom ula job arsin kum MLA na maurang kenang konstituensi nadu usnam arja khatlai kum MLA shimat. But how arja khatpra ula job na kasen kongres. Halor kenang kajing khatno uba David kajar basnong maurang kenang rangkat kasenjuk rang basnong maurang kenang kilapa ya kubor sneulang ya kenang kajing khat bakendet MLA katai. Kemudian berfi kendian halo kajing khat no MLA jung pi ke kajing sneu jung pi sordar mo. Nakaliang dini ka sinong hindi dapat kajing mo si kan aba kajia sinda guna kajing dia uwen no mikmat mo bahap pokol fi dini dan nakaliang dini robab sinong hi bor ko na kinang sinong bor ko hi kedon hi kajing mo si di kami tem mo do no ina lam ko ang dini terekam mo por ko balik no kaya kajing sa remote sa hang ina lam ina mikmat tadi kang kajing issue om mungkin no kita option ban tadi ko way rai ka ba nakaliang hindi udan gajo katong ko lang ta sa baba nakaliang hindi sinong kwa hi bun pau nakaliang ta robot sinong mo nang hitulom ko hi kwa hi bun pau gi problem nam ta kay sam ta ka ipon si ni kwa ni bayang sam di uboro di uboro so kung tu ni pau di mo wa kung tu kan yo hai kom tu nang ta kan ko ibo ka ibadian nakaliang sinong ko nakaliang hindi no lam sinong hi bro ni dan jadi semua free atau kena jadi dia kalau dia tidak tentang nak tahu yang pasti tak ada betul jadi lewat nak kalian juga kamu Herman juga sunjuk Ïingdorbar nong kunjuk baru presiden juga di Sardar borak dah pok borak kena ngitai kena khabar solam ski yang sistem jadi jog cepat no tunggu ada benar mungkin yo di dengan no jadi ya sengaja lah kena khabar komentar sunjuk di siapa